Eh. Ban o temigana o nimte sepesio. O kangamigana. Yeah, Daddy, how are you? You are late. No, I was here. Nazalaki house. How are you? Nazalaki house, Sikoka. Oh, Lenny. Yeah, how are you? Good, man. Good. How are you? Very fun. Ezo satira ni bana. Ezo se azana vo non, azo solo la. A kota. Wana moto mai. Ya mai. Bongo papa no. Te oya mukili. Non, exaucé kuna. Atemi kuna na jipa. Aza téléphone. Oh, ayi ba bengi mbangu. Azala ki déjà awa. Il revient. Donc, bando nangai to na ozonga na bino sima, tozo continuer. Donc, oui, ça premier live na biso ya weekend. Tozonga la bino sima famille nanga. Mais le problème est que papa suko na ba Osaka na ol. C'est alors un modèle. Non, ça c'est nouveau. Ça c'est comme une voiture. Oh, mais ça non, il y a one. Mais président, au courant au kuma moto la prestation. Na ba embouteillage joana. Yange bonga roleki o leki kaka. Yali tango kimaka biso babi na kata te batalaka awera na bango anabenga ninja Shaggy. Now we have all the motorcycle, the two-wheeled stuff next door with all the accessories and clothing and helmets and all Two-wheel is all next door. The next door? Yeah, and our other building. Two-wheel, you mean like two tires? Abi storm sous ces akuna eza na ba. Denis. Deux volants. Non. Yeah, two-wheel motorcycle. Abi kuna na store one eza ya ba moto ya deux pine mteza kuna. Well, we can go, huh? We can go there. Okay, thank you. Yeah, thank you so much. Abo masusu Kongo yo lisusu. Toke de kuna. C'est comme une voiture par exemple. Obini. Eze logote. Ay. Okay. Thank you. We're going there. More shopping. Thank you. Thank you. Babi dota na Nesp na. Eh, on a kini te. Exaucé déplacé à qui? Oh. Exaucé. Avant de continuer, cliquez sur j'aime
Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification Bonsoir. afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Tokomi na destination na biso. Au moins il y a kitoko aya na sa yango kitoko. Na ebe ko sepela nango. Exoso moni fallait ka tozwa to landa papa te. Na secure. Kami nanga tokomi. 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 Margarita's swim up bar for guests 21 and over, and a towering family raft ride. Or try Klondike Cavern, home to the hurricane. There's also a Lindsay River indoor-outdoor hot spa, and a gigantic multi-level interactive play and spray area, complete with a 750-gallon bucket tub. Both the Wild Water Dome and Klondike Pond are located in the new front section of the resort. Here's an insider's tip. Skip the hallways between these two water parks and head up the back staircase to the semi-secret Tokomi tozana weekend. Quoi, Noël? Tu veux quoi? Oh, Kakol, au bibi, vous n'avez pas là. But this stuff, like we can go visit the water park because at 9. Oh, okay. And then we can go like golfing and all this stuff. What's that? Voilà. Elle est arrivée. Il a dit quelqu'un te cherche ici. Petit frère, il y a Élisée Sililou. A few minutes or hours. Tell, how far is she? How far is she? Soon. How far is she? Please. Okay, no problem. That is hungry. Let me give exercise say 1 second. Where are you? Okay, we waited. That is so exciting. He's like, thank you. We waiting for the video late. Yeah. So coming. Okay, bye bye. Merci à Noël. D'abord ça weekend, vous avez 3 live. Ouais, faudrait me remballer. Oh, ils a deuxième. Ah, ils a deuxième live na biso à weekend. Donc, tu au commande, les aki moulaï. Donc, aux landanga ndeko Efrador. Donc, tu es au coma, tu s'installer. Dès qu'on a la kaki, ils a deuxième live. Bo supporter nga famille na nga bilo bolinga ngai bolinga ka bozo ba nouvelle na biso donc bozo au moins 2 live encore le ça quoi 4 pour na weekend donc tu ko koma to te ko koma to s'installer to zo pema après to ko bima donc ah to zana ndenge ba ba kondo na biso donc to zali à kako ça va hein? Yane, do you like it? Yeah, it's nice. We're waiting for you. Yeah. Okay. Donc, tous en famille. Donc, c'est ça. Hein?
Ah, pourquoi pas aller d'abord au restaurant? Parce qu'elle arrive, she's driving. Même pas 5 minutes. Je vais au restaurant. Donc, to bimabo, to son à sous. Même pas 5 minutes, on a calme. Ok, c'est bon. Alors, donc, famille Nanga, voilà. Hein, famille Nanga. Week-end, il reçoit ma image. Oui, alingi bisote à côté. Hein, bisous, bisous, famille Nanga. Bye.